Zovem se Leso Gavrilović. Sviram prvi glas. Zove se Rade Petrović, sviram drugi glas. Sviram treći glas, Gavrilović Đure. Zovem se Jovanović Vesemir, sviram bas. Zovem se Jovanović Mladen, sviram drugi bas. Sviram drugi glas, zovem se Jovanović Despot. Jovanović Vesemir, iz Katrige. Pa da vam kažem kako smo prvo naš orkestar osnovali, to je bilo pre još pre 1940. godine. Skupljali smo se ovako po kopanju, mi stari, nismo imali gdje da se skupimo, nismo imali kulturnih domova, ovi kao sad omlane što imaju, nismo imali igrališta, nismo imali ništa, mi se skupljamo po njivama. Kopali smo njiva do njive, skupimo se kopači, o ručku i tako i pričamo, veselimo se, pijemo vodu umjesto rakije, pravimo neku vojak, neku svadbu i to. Šalimo se, rvemo se, bacamo kamena s ramena i to je bilo naša šala i komenda, sviranje, sve. Kako smo počeli do ovoga da sviramo, ovaj moj Života, ovaj komšija Života Gavrilović, prvo je on to počeo pomalo uz usne, posle mi počeli nas nekoliko uzvanja i tako to.